taban kin yanan ni pan do tegati tegati kwaran ma badan teke kwing message mi goro ba kam ye yen gan wore ko tek roi me ne wa mitaka social media for the last 24 hours iwa an ba gwa bari alaka ka kuida me ba respond complete but roi mi lengo ka social media acha we an wargak ne de cha o meet accord dung jani ke dung nasser ke kor nasser ne te ya choli ji media ne te cha shirken o media ne me cha ko ne cha ga list ne down will kill including Riek Machar igali cha ka kum ke liawre mi cha ma jur cho tana yo ga list te ke list mi cha lele ne mi cha o meet ko simla chermi lido modelo ne cha belenge ramishia kona den to ngade ne titin on je kugwa amin bakular che kugwa pitch ba gwa bari alaka but ba guru ba an official letter mo the so called official gang letter guru ba nen but kelamba ya sure ke je ne wore message me share karum ni kon ko message me kelma goro ba ya sure yanware mi cha chebe kanin jang a cha kwa kam da now kono ga lumi ke ko rime ke kar ke cha ku gwadin cha ku gwa pan adumu ku telu wo kan gar ko ni dit min ku ga ngon nyam da na mat a cha yo gura kan woni me ba pal nei gar ka mi la lar ke kai ni la kai ge je me dan chi wuri chale pol malong lar ha yo ma char kan nuori ba ka bin 30 day feto di dien mi abanyo ko ni la jero chi stuff again cha ba fai lar ge ne chale pol nam kana chwo son balu ga la kam da kan nuori be nang du mu kwa pal nei te me kan garin dit akim te de male amu kwa pal nei te me kan garin dit hande rien mi shirga ri da cha lar ken awo kam da che de nang 30 day bi buara wona ne te me ba ne gal akan gar ko ni dit ajene bu kwa buar ne men te me ajene bu kwa buar chere ne me I can assure you yenwer community hira ye cha la de den to ang pan hanga look I am ready nika day one corner balar jangwo ni Riek Machar gula innocent gor ne kono ga lumi I mean it gor ne kono ga lumi ko chenga da ne chia ga na ter chiana hanga look chalar enough is enough I don't give a damn balar ye yenga nwori wo I can assure you where the tare kawaini ke bo ko so Sudan en kur kamada ko jang ke dutin ami ku tele wo angar ko nan dit ke me ko la Riek Machar and me 70 something dumu kwa ka lunga jon tame garwe dol Riek Machar chol ga ke ngaka gari ga dur che nyan teme kon tele wi mu gol kon min gol kon teme e do ala me chalil kon jang du mo ken teme kwa ga jo gari kwa nyur andore yo do che nyan chen teme jenon ramana ko gele ambu nuori ke kam ko wepon ani jen gure me chalanga de la rida ala bul mel du mu kwa pal ne teme ken gar di ko lar gar we nuori
so Sudan e gur ne ye Riek Machar hen gar weidul hen chwal ga ka hen geru gari dur ga chi gwada to temene me chi do kam dan ke jang yandol kwelat dumu pal ge ne teme hen de ri de la ran ga lu jang de ga toinin mi kwa pal ne teme a cha ku ya gwa ami gor wa ban ne fi ta war ga mu ya ga pan ne den to a wa ne te cha matino ke dung nater e ga lu te tin ga cha ku gwa lo de ni jene ka kor ka ga nater ka che de me ka jo tin on jang kwali mo gwa tele ku mi go ne ga jang en go la kel bora won te men garan dit ken kana ni realize wo so Sudan je chom ni wal men de kula lara kana wo ga dole ka ya kwi de ya let cha wo ya go nu en te me we wo ba won ya me de ba kwa dunun dum lar kana non te me e cha lar no ni wal e cha kula tele wo kwala dana na kan cha ro den kula de ko gurum ni kwana ro dan de ko joni ken dum tele wo no jang de to ni en ni wal de to ni en ni wal de ko to ni but kugule te bang me kan bang to chi bla long ko Riek Machar che lari tok de gari hen 70 something years old okay after 7 years by 80 years old en gara ko ndi ariu den bi ka yedi ni ba kula tere kur jani ke ba guru wo dong de ran wor retire kama de kana garke ke garke kula wo is up to them but men de kula lari yen gan wori here ne me ka meti ni ka rom ni kondial wo shi ga luga lar wo I can assure you ni chenge da ne shi bul mel che gad ka nasar ya ga wang ke chemical an je sanyon ka ana kur kama da ko bul mel je sanyon I accept challenge I do accept the challenge mi jinga nuwara jen chane no jang tama ya kai ngodan but ngai je go kin ko understand akoni dong is all about garwidul akoni dong is all about Riek Machar akoni is all about garming field akoni is all about garumai akoni is all about geru no ki yari to le je go yen ga du kula ben korati kon tele kum bana goro jang kula wo kan darew I wa cha lar me dan wud re lo ko ru ni mi cha yo mi cha mai e ka bi mutedien e kan darew jang cha lar ko ni gwa wo yen wori either bi aro gung nyanda bi ala pale I jang bi akut pal after or bi atugo so Sudan I accept the challenge wo en ga look chen nyam de mer gon ping nyam jang no I cannot and I will never chimo gonga rodi nyam jang ka jube I cannot and I will never I can assure you January konaga lumni kinai dutin kinai du kurga jang until kira mekel cha free ke chi so Sudan cha dung ne dia kora meridier ne e ite ga lum cha lar ba le ne e te no kora meridier te ga cha de mela lar ye me che ben ga America chirga ne dial dong ko ga moy ga bang chi ben ga America Chao law school, metro dual go ne ke university.
chato ala wo gani de ko law school de gor criminology ka university me chawo tin de la riera mata Canada me chawo ngai wo law bula mi tell what law based on who has a power to law yo epel to gor philosophy why get a second year ko ta ka mi chabe tiampinga Canada gwama awo native America rame ku sign awo ba kana a prime minister of Canada kelar bagad ba native ala de tong nuor bokolo nyo la de yok la de tong li ni ke akwana la ka la de cha gor je ka tong li ni cha la ro kill the ne chala ka Indian kill the Indian by chal milonu and will be Indian ala native America will be destroy kon ni chama cha gadabo nang ba kam kawai ba ro makawai ba da ba chama mo ni thonu wa cha la dongo ba wo man. This is how you destroy the community. Me chana mo me chawo je ko law school chana akula tiwa kan prime minister of Canada how to berar ka mi chira ne me kana de ko de kwala support ka jilu akol ji kallik ko mi cha gad mi ya ni chama cha dabo cha lab de cha temo ba nong ji kallik ba ro maken because of this kana min cha Presbyterian church alawa they were a part of the government ka wo ba ne cha Indian ba ka destroy so we gar kan gar baro ko ne ko gor ga lo ko le mu ajen chirge ne me kam do ko jang telo ngot chene de me nyuro ke bi le nan ite ga lumu loke ko ngai je telo ngot dien ma de lu ke je jang ade gu be lu ne era mi okay let's say wo ma jurena ko la ma nyang ye ro no re dan di e kun ne kana di 15 20,000 ten ya chenken door to door mi ci janga ya je ya kep a we no de ne liu a chede me la chede me ja wo de ka tede me nan tele lo dar ko ni ne du jang kine du kur ge jang kine du kur ge jang kine du kur ke jang we mo na me tele ngot me wa pelike a chede ta me de west abayoti almost $100,000 they go we spend will go to take a lot to go ka ngai je wo to tele ngot kam no jang tele door I'm ready. I accept the challenge. Mi jin gan wara mi chiri ga. Himala lar jeni yeni shem. Prepare yourself. Kon tele ku mu go na jang. Tele ku mu go na ka jang. Ayang go la kel. Wala wo kona ga lu ni chine de me gung nyam jeng. Ya bitu. Da mi chukula right pan. Chama yeni go no by silent. No. Wrong. Jang wo no kur. Chang wo ne kur. Ko ngai je wo me chung ne kel ka ga nasser. E wo che ber wrong thing. Che la ka ga nasser. So she jang ne wo kur. Now me che chur ko che matin. That mean wo che ne wo kur. So when ga look I accept the challenge. So Sudan go je kwando no kon dial kel. Ngai je wo gar kon dit ngol ke chara la wana mo akene dong ngol kon kan 1970 me to kon kur ke jalap tang ki ngai no to kon 1980 me to kon kur ke jalap tang ki I understand what South Sudan is a country
ko ngai ga no mi ti ko gor mi di mi ti ko position it don't agent no mo gar koran dit a shabe da hanu kon ba na ro kula de ne kam ni ken ba gor won dum jeng ne me ba loy kan ne ko na bi loy kri ni ken ga tiri e be pen tin ne ni wala mi e pen tin ne ni akarew mi che de kan jang che o ma ne ga Uganda ka de roi ne pel ko na ga lum ni che me de lan ne ko ken ne me ko la wo cha na dusin cha bele toare ani wo yen me lar ye wala yen ga anu ri yal me goro wo chara je message me chora me ridie ga kuida ko ne adu kur me tene ra gang ne ra se me chine ra gang ra ga dum jenga gang ne ra ko wo lum ne wo ba ko ke join ken gar ko ne dit wo biro ko lo da biro la jonga bi nga la jonga bi ayo ne der bang e jena gang ne ra ga che dum jenga ni ji peda ni do cho lang ken de la rie ken la wa ba da tek kire gen kama la wa lo je ne me oh him wu shop a jira ha che jira Riek Machar mi wu shop che jira me ne okay a jena lung ne no mo a jena lung ne kro ade a du mi kan da ke jang kan so Sudan ta either here gwa kan mai ko le dan mi che gen kan so Sudan ta de ta country nang jok whether kan jang whether they like it or not kan jana bituo and jang either so Sudan bagwa or whether they like it or not but they take a country nang jok down the road dumutiali kam ko wo hey mi che jira Riek Machar mi wucho bene bi no rodien yo na bang yem na rodien deme jande gang ne ro ar ge je no mo it's not about jang ken gondo no ko ken gedwal ge jang kine de gedwal ge jang ko ne ti for what ci gondo no ko ya kam yo wi mo na ma ge liu ya ki ne de kon de na bi ba kwar no ri ba ga la ke jang ci bor ko la wole de ken bor ko la hotel mi de ne len ko na ga luni ko le de ken ran mi ci ro nyang wa me to de ngam ci ro la to nyang mi ci nyang kai de di na jo yu ka nyang mo ko wi ro la to nyang de ba mi ku lo ku yo jin mo ni we nu mo ni bor ni len ne wo ba ko la ka history ti me dan ite ko nu ri ti cha ka be jang kina bi ti kan dur na ko la ka tan nur ni wala wo shi jin bina la wutin no a jinjang we accept the challenge prepare yourself tele kumbu go ne jang shi yen che mar ko ken we nuore kel ni chen da ne shi ne la shi ga lu me cha la ro nuore kel bite nuore nge je wo don nuore ma dege wo cha to ne ka tin ngwan ma wo ba ni chon kel wo ba ni barare ri kana me leni koro du leni ngodu ana du wura cha ga ne ablo chen na ne chine gen wi mon no that cannot happen but ya la ka chen de den but ko assure ye wo rai mala ga social media rani ki video oh what me ta rai mi ala kana na ga lungi bi no we accept the challenge agula wo adu gune cha gore right now dumu wo tele wo bara kula la nyam wona mo kan gar ko ndit a cha gude tele wo cha la nyam wona mo ko bana ro kula de ko ri ken kan dum jani cha pai wo re de chu ba kan kan te go ba tele kon choy ma na for now ko gar ko ndit ken kan realize wo so Sudan cha we already ken kan realize wo tele ku mugul ko nga jang bala wo chada ka bu pos
Kachane war chane be declare chen ga look che war che be declare against Riek Machar che be declare against Garwidwell che be declare against Ayeger ko ngai je tele benefit me budgetin wonne nano ro kon wor lo ba che be declare against any one of them a chen ba wo be no wale a wo banaro ne tele me bia ga ngafi ko la wo for now nuora kel ngene ye wona me kam do ke jang bine ro pel ke jene wale aya bu gari ya warga mi bine ro je ka piel but my assurance to all of you to yen woridial min de lariye nuoridial we mon aye what is no aye corner is no Sure, except I work on a young how do core. For a meridian quida. Dear Quigan Kun. For a meridian quida. Conaga Lumi. We accept the challenge. But dear Wayne worry. A Wayne worry. Rode chagung nyam jenga ajena guru wo bia dier ke jeno mo cha bi dier ke kwida kona ga luni we accept the challenge tele gwa mi chumne ke ko gar ko ne dit chara la chere ke si lo mi ya ga pam dere wuni jere lo kon gur dere ne jenaro lo kon gur wo pam mo balel pam mo tama ke din wori tin chara lo nyam mo but be wunno be wun to get out bara dilje rain wori ko ba pam mo ba real geke mo kana wulu ko ci bu gwana bi tunun wori kandi on bu gwaran wo chobru na kel ko cha bu goru wori keliu no ko la wo mo gwa la ga ko ci gwa du chub jira no ci Riek Machar mo wote runi jen badek I work at 90, a matter of 5-7 years. Me say go to a big annual. I say go to a don't they're all free. A 13, it's up to them. Quite a again, quack all our came with them. But no a kill. Me jing ganwara. Me you should have booked yam younger. Learning Warco. When we're a tire mal.